je zapravo ostario. Primijetila je tek onda kada je u ruke dobio novi mobitel. Bio je to neki najnoviji glatki Samsung koji se mogao dobiti u bescjenje prilikom otvaranja pretplate. Tati su u jedno gluho poslijepodne na zvono sjeli trgovački putnici mobilnih usluga i on je bunovan potpisao ugovor za pretplatu koja ti praktički daruje pametni telefon. Prije toga je imao običnu, tako reći glupu Nokiju na tipke i bunove. Kada su preuzimali novi mobitel, prodavač na svemirskom putu mi je nanovo objašnjavao pogodnosti nove Revolution tarife i osobnosti mobitela čija je puna cijena bila čak 3500 kuna, dok će ga on, dobiti za samo jednu jedinu kunu. Kotrljala se ta kuna površinom Lidijinih misli dok je prodavač ovjeravao govor koji tatu fatalno vezuje za dvogodišnju pretplatu. Ponudio mu je još neke pogodnosti, recimo tablet koji bi otplaćivao za samo 200 kuna mjesečno u idućih 10 mjeseci.